Opština Kočani obezbedi nad 300.000 evra od Evropskите fondovi za rekonstrukcija na multikulturni centar. Objektот što među građanite je poznat kako staro kino se naugja centralното gradsko područje, no poradi ruiniranosti reči si je nadvorodu potreba. Ke se napravi rekonstrukcija, odnosno zaštita od podzemnite vodi, što je i najgolem problem v ovaj objekt, ke se napravi celosna rekonstrukcija ili energetska efikasna fasada, zamena na krovната konstrukcija i vnatrešna zamena na celokupната stolarija i vnatrešna rekonstrukcija na zidovite. Deneska opštinata i Centar za razvoj na istočni od planski region potpiša i dogovor za realizacija novoj projekt. Projektot ќе се реализира во соработка со општина Кочани, а средствата се обезбедени од програмата во висина од околу 316.000 евра е вкупниот буџет, од кој што 213.000 евра се од интерекипа програмата, 37.000 евра се од национално финансирање преку Министерството за локална самоуправа, секторот за ЕУ и 65.000 евра се кофинансирање од страна на општината. Kompletната rekonstrukcija na objektot ќе se izveduva vo dve fazi. Po završuvanju na rekonstrukcijata na nadvorešnosta ќе se podgotvi tehnički projekt za vnatrešna sanacija, koji opfakja rekonstrukcija na binata i sedištata. Multikulturni centar je izgraden pred okolo 7 deceniji i raspolaga so sala, nekoliko učilnici, kancelariji i drugi pomoćni prostoriji na vkupna korisna površina od okolo 4.000 metri kvadratni. Od nivo momentov efikasno se iskoristeni pomalko od polovinata, so ogled na to što poradi serioznite oštetuvanja i dotrenosta na objektot, to je reči si neupotrebljiv.